dusaba abarundi bose abanyepolitike eka mbere n'abakunzi b'Uburundi twese twarabonye ko dutegereza kumenya ukuri kira noneho ivyari magera vyarageruye nta burongozi uno munsi bwoba bukiboneka bushobora kureka inganda ngo zitikire mu gihugu. Gusa mu byukuri abarundi bateye agahinda cyane kuko ntabwo mu byukuri bazi impamvu bari kwicirwa hariya ko rwana hano taze rwose ni ikibazo ngo bagiye karuba rero ngo yajyanye na mushaki ngo basanga intare zahabatanga zirabakubita ngo bagaruka basugiye ishasha ngo bagiye ishasha babakubita baturutse haruguru barabakubita birukango bagana za Sake bageze za Sake basanga umuhanda Sake Minova urafunze bagaruka shasha none bagarutse shasha basanga abandi bakubitiye bagarutse haruguru za shasha bahasanga n'abandi babakubitiye karuba noneho barabapepeta byatanje ubundi nk'intare zazira ahantu hose nk'umuka we ngo bakubita impande zose babasigira ibintu aravuga ati burya kwa kundi kwirukanka no koga turabizi ubu bibereye mu Kivu niba bomokera Igisenyi niba manuka bakajye piriya za Rusizi gusa indi nkuru yawo nabo yitira agahinda ni muri Kakatindo aho baba bari guhabwa amabwiriza na koloneli wabo mbese ubona bababaye bafite ibibazo bikomeye cyane kandi bambaye inzara yabakubitiye mu mwenda wa FARDC ukabona kabisa ukabona abantu inzara yonyine ntabwo yatuma barwana. Nkuko mubizi rero ibyishimo ni ibyishimo turishimye cyane iko ndakomeza nongere ku jambo mwari mumaze kuvuga ntabwo M23 yishimiye gufata ibice na cyane cyane ko itananiwe kubifata leta ya Kongo ndetse n'inkora amaraso ikorana nayo yaba FDLR yaba bari abazarendo n'abandi ndetse na leta y'u Burundi nicyo ngicyo nicyo kiraje ishinga leta ya M23 nta kindi. Ubwo rero iyo twumvise hari igice cyafashwe ntabwo tuba dushimishijwe mu by'ukuri n'igice cyafashwe ahubwo tuba dushimishijwe na wa muturage ugiye gukurwaho icumu ryari rimwunamyeho ahubwo akaba agiye kurokoka. Ngira ngo rero babwire bavandimwe ndabizi ko muri space harimo abantu bari kumva ariko batishimye bitewe n'ibyishimo dufite twebwe. Reka mbabwire niba umusirikare wa leta uri ku rwego rwa generale ahaguruka akavuga ngo mwebwe ntimusige mureka abaturage kuko M23 ntabwo yica abaturage ahubwo icyo yica n'abasirikare cyangwa se n'abanyarugo vuga ngo bikavugwa n'umu extremiste nka Mayanga yego bikavugwa na duwi noneho nka Mayanga icyo ngicyo ni ikimenyetso simusiga ko nawe ubwawe wayobye mu byumve rwose niba ni nka kwa kundi utafata satani ngo umubatize ngo noneho narangiza icyaha gicikeho. Niba rero ufite amatwi yumva ukaba ufite ubwenge buzima ukaba ufite ubumuntu ukaba ufite kuba kwishimira ko abantu babaho ntabwo ufite kugenda ngo ujye inyuma y'ibintu utazi. Nabivuze nzahora bivuga uhereye kurwara ukagera ku musatsi wanjye ni M23 kuko niwe mucunguzi wanjye uzatuma ngera mu gihugu cyanjye nta wundi yaba General Makenga irijwi ryamugeraho ritamugeraho ariko nzi ko umucunguzi wanjye ni M23 itsinzwe mba nsinzwe mba mbuze ubuzima. Rero umuntu wese uza ushaka uvuga ibintu bidahwitse cyane
kuri M23 nk'abacunguzi bacu sinzi aho abari kugana, sinzi icyo abari ashatse kuvuga, ahubwo ni nka kwa kundi umwijima utavanga n'umucyo. Niba uri umwijima uzakomeza ube mu mwijima wawe. Nicyo ngicyo nashaka kuvuga, ariko mu by'ukuri abavandimwe bacu mwumvise ahantu bageze, ngiye hariya bafashe ejo bundi niho iwacu, niho nturuka, ndahazi 100%. Niho nturuka, niho navukiye, niho nigiye secondaire, primaire na secondaire. Ubwo urumva aho ni ahantu nzi. Karuba ni hafi ya Mushaki, urenzeho gatoya ahantu bari, donc bari ku mupaka ujya Sidikivu za Bukavu nyine. Niba iyo mihanda yose iri bloke, ari umuhanda wa Minova ufunze, ari nuriya wa Mushaki ukaba ufunze, ndetse n'uwa Kirore ukaba ufunze, ruguru Nyiragongo hakaba hafunze, icyo gihe nta yindi nzira ihari, ni mu mazi cyangwa se bakajya mu baturanyi mu Rwanda. Nicyo ngicyo nushaka, nta kindi gisigaye, nta ndege ishobora kugwa hariya, uwo ari we wese waza hariya ntacyo yakora. Ariko mureke mbabwire, mubona M23 itaratumwe n'Uwiteka pe, yatumwe n'Imana hariya hantu. Impamvu ibinteye ni ngiyi, umuntu urwana n'abantu azi ko bafite imbunda bari kumurasa, afite akiyemeza akabwira twebwe ntago turi bubice, muze mu mahoro, muze. Nijwi rya marayika riri kubahamagara. Rero mwabantu twebwe turahari, ikizakorwa cyose M23 tuzayigwa inyuma, uko waba uri kose tuzayigwa inyuma. Ngewe ndabivuga n'umutima wanjye wose. Ejo hari umugabo nakunze, ni Rene ninde yaravuze ngo M23 iramutse ngo ni M23 ku maraso, ku nyama, ku mubiri hose ni M23. Arangije arongera aravuga ngo niba araharaza kutwibutsa, ariko yari yabivuze numva ni jewe abivugiye neza. Ntabwo kuva M23 yabaho yagiye uko yabayeho uko ariko kose, ninjye waruriho muri yo, nari nyiriho, donc nari nyirimo, yarindimo. Ahari wenda ushobora kubivuga se hari ari kubibwishwa n'iki, ngewe n'umutima wanjye ndabizi, kubera ko niyo mucunguzi wanjye uzatuma nsubira muri Kongo, kandi nivayo najye sinzasubirayo. Icyo ndakivuze, sinzasubirayo keretse habonetse ijambo rya M23 rigahagarara neza, ishobora kwemerwa hariya muri Kongo, nicyo duharanira, tugahabwa amahoro. Ariko icyo cyose ni M23 izaba yakigezeho. Icyo nashatse kuvuga rero ni iki ngiki mwabavandimwe, icyo nashatse kuvuga ni iki, mwumve iwacu hariya muri Kongo ntabwo tuzigera tuhabeshwa n'imbabazi z'abandi, ahubwo tuzahabeshwa n'imbaraga zacu, n'imbaraga za M23, n'abantu bafashe initiative yo kuvuga ngo baragenda babe hariya, imbeho ibice, ariko ababyeyi bacu baryame, basinzire, barye. Icyo ngicyo nicyo turi guharanira, kandi mu gihe gito muyitegeho imbaraga nyinshi zikomeye. Mwizere ko igihe icyo ari cyo cyose kizagera, abantu wese, ababa bari muri Canada, ababa bari muri Amerika, ababa bari hose, twese tugataha. Ngiye gusoreza kuri aka kantu rero. Abantu bavuga ngo M23 hari abantu bayifasha, niba bayifasha igakora ibyiza, na Satani nayifasha igakora ibyiza, tuzamuyoboka, none tubakurire inzira ku murimo. Uwo ari we wese wayifasha, ahubwo babaye nabaki, hagize n'ababone, usibye ko ntanabazi, baramutse banahari bakaboneka, twabakira na yombi, kuko ni abacunguzi bacu. Murakoze cyane.
Yego mwiriwe yeme mbari mwiriwe nimbari mwaramutse. mwiriwe biraterwa naho duherereye. Ndabasuje mwese kabisa. Ndumva hari abantu baba bavuga ko umuntu harimo abantu batishimye kuko ku bikorwa M23 yakoze, nimba bahari mubafashe kubagurira utugozi two kwimanika kugira ngo bagende vuba. Iryo ni irya mbere riratambutse. Nagira ngo rirumvikanye. Icyari nubango ati niba hari ababajwe n'insi nimba hari ababajwe n'intsinzi ya M23 baraha bakaba bari bagiye kwiyahura. Ndi tayari kubagurira akagozi kugira ngo biyahure vuba vuba. Urashaka kuborohereza mbese kabisa kugira ngo baheze yihuta. Ari makuba baba. Kadukomeze. Icoco nimba bahari sinzi n'icyabazanye kuri ino space bakagombye kutayibaho. Kubera kuko mu by'ukuri tugize ngo turebe ibikorwa bihabikorerwa ubwoko bwacu cyangwa se abaturage bacu ni ibikorwa ni genocide kuko twabuze abayemeza gusa ngo bayemeze bavuga ko ari genocide nk'izindi zose kubera nyine ko tudafite abavugizi. Rero igihe udafite umuvugizi ugomba kwivugira wenyine. Kandi mu yandi magambo nimba muzo mwumva Israel yarakomeye ikagera ku rwego uriho no munsi wa none Nations Unies yitegeka guhagarika intambara ikabihorera umwumvishe ejo bundi umuvugi na ministre w'ububanyi n'amahanga wa Israel avuga asubiza Yunani secrétaire général wa Nations Unies nani Antonio Guterres avuga ngo Israel igomba gukorwaho iperereza kubera kuko ngo yakoze irakora ibyaha byo mu ntambara. Ngaje kumusubiza aramubwira ngo uriya nani secrétaire général wa Nations Unies ngo ururimi rwiwe ngo n'ururimi ruhwanye n'abari abateroriste ngo urukora nk'abateroriste mbese bamenye ukuntu no bisobanura uko mbese ibikorwa by'abateroriste ngo birangana n'amagambo yiwe ava mu kanwa kiwe. Ntabwo ari umuntu ushitseho kuvuga ngo arayobora umuryango nk'uri yayoboye. Urumva rero ngiyaje kuba ari uwundi muntu wavuze wenda niyenda baba baramuhagurukiye uri mwariko ibihugu zose zanye bigira ngo biraciceka kandi ntibababujije gukomeza no guhiga umwanzi wabo. Na icyo nari mbivugiye gukomera kwabo murabizi ko ari bo bantu ba mbere bamaze imyaka myinshi batagira igihugu. Nta gihugu bagira baranyanyagiye hirya no hino ku isi nimwe mu kugira amateka yabo badafite habe na santimetero imwe y'ubutaka bemerewe kubaho nk'igihugu cyabo. Bamaze gukorerwa genocide mu ntambara ya kabiri y'isi, nico gihe isi yabaye nk'ikanguka kandi uko bari bahari buzuye mu bihugu by'abandi bafitemo ndetse n'abasirikare bakora muri izo bihugu kubera kuko bari abantu badafite iwabo. No kuvuga ngo umuntu aho yari ari niho yabaraga nk'iwabo, ariko bababaye batihebye baricwa hafi gushira. Miliyoni 6 zakorewe genocide z'abayahudi. Rero ngo nibo benshi bakorewe genocide kurusha abandi andi ma genocide yose yagiye abaho. Ariko ikintu cyabafashije batangizanyije groupe aho bari batuye bitaga ngo n'abazayoniste abaharaniraga gutaha iwabo. Barabiharanira kugeza Nations Unies byemeye kuko bagomba gufata Palestine bakayigabanyamo ibice bibiri kugira ngo nabo babone ubutaka bwo guturaho. Bamaze gushika hari murabyumva bari hagati y'ibihugu by'Abarabu bitishimiye kuko igihugu cy'abene wabo cy'Abarabu kigomba gucibwamo kigahabwa Israel. Nabo bamye bahagurukana n'iyo Israel yari igiye gutangiza igihugu idafite igisirikare gihamye ariko ifite ubushake bwo kubaho. Gusa mu by'ukuri abarundi bateye agahinda cyane kuko ntabwo mu by'ukuri bazi impamvu bari kwicirwa hariya. Nabonye bikomeye cyane updates ni nyinshi kuri barabasirikare b'abarundi aho bimaze gutangazwa ko Major Onesphore Ndayiragije wari uyoboye kompanyi ya battalion ya 8 yitwa Tafok yari mu ngabo z'u Burundi zoroherejwe muri Kongo kurwana M23 mu Nord Kivu
baraye bamuhitanye ubwo yari ari ku mirwano ashaka guhangana na M23. Undi ni Major Pascal Ndengakumana Batazira Faraja, nawe wari uri muri bataliyani ya 8 nyine yitwa Tafoke. Ubwo rero abo bantu mu by'ukuri ngo wongereho n'abandi bariyetena bangira ngo ni 4 n'abandi basirikare benshi b'abarundi, ku buryo biri kuvugwa ko iyi mirwano yabaye ariyo mu by'ukuri yahitanye abasirikare b'abarundi benshi bashoboka. Inkomerezo ntiwabara, ku buryo abarundi bababajwe bikomeye cyane n'abariya ba majoro n'abarabariyetena, by'umwihariko abo abasirikare bo hasi bo nta nubwo baba banavugwa cyane, nubwo imiryango yayo biri kurira hirya no hino, ariko bari abasirikare bakuru bapfiriye hariya bo bababaje abantu. Uyu witwa ngo ni Ntuza Major Onesphore Ndayiragije, wowe rwose ngo yari n'umusirikare ukomeye cyane w'umuparakomando, ngo numwe mu basirikare bakomeye b'abakomando leta y'u Burundi yari ifite, yizeye yiringiye ivuga iti uyu nguyu ni inkingi ya mwamba. Onesphore yavutse mu 1978, avukira aho bita za Butare muri komine Bukemba mu ntara ya Rutana. Uyu yari umusirikare w'u Burundi kuva mu mwaka wa 2022, ariko birangiye intare za Sarambwe zimubwiye ngo twebwe ntabwo turabaza guhangana nabo, ntabwo mushobora kuza muje kurwanira ibitari ibyanyu, muje kwivanga n'abanzi ngo musubireyo, ntibishoboka. Uyu Pascal nawe ikintu cyantangaje, we mu by'ukuri yari n'umwana mutoya, ngo yabaga ataragira n'imyaka 40. Yagiye mu gisirikare 2009, birangira of course akoze imyitozo ya gisirikare ageza kuri majoro. Ngubu yari umusirikare nawe wizewe n'igihugu cyane, wavukiye aho bita Gitega mu Burundi. Avuka mu mwaka wa 1984, yari mutoya rwose bifatika, ku buryo ntekereza yuko bamwe ndi kureba hano muri aya maspace bashobora kuba batarutanwa cyane. Baramuhitanye nawe, abarundi bari kurira, ntabwo byoroheye ababyeyi batazi impamvu abana babo boherejwe kujya kurwana n'umuhari wa M23. Kamabwire ngo ikintu cyantangaje ni uburyo n'ingabo n'inyeshyamba ziri kurwanya leta y'u Burundi. Ngo abasirikare b'u Burundi ikintu kiri kubatangaza nuko bari guhura n'abantu b'inyeshyamba bari basanzwe barwana na leta y'u Burundi, cyangwa se batumvikana na leta y'u Burundi, bagasanga bari guhurira kuri champ de bataille, bakumirwa baziranye, bagatangara bakavuga batari ikindi gitangaza. Ikigaragara cyo dushobora kuba dufite ikibazo no mu mitekerereze, kuba abantu bajya kurwana bagahurirayo n'abanzi babo bari basanzwe barebana yingwe, ariko bagahurira ku rugamba bagiye gutsembwaho, ariko bahanganye mu by'ukuri na M23 bavuga bati twebwe tuje gufata abahutu bagenzi bacu. N'ikintu gitangaje ngo nabo ngo baje kurwana, ngo bafite n'umujinya mwinshi cyane, ngo babajwe n'uko Colonel Ruhinda yapfuye. Ni gitangaza. Colonel Ruhinda n'u Burundi ibi birahurira hehe? Biko ariho njya ntekereza abanyafurika mu by'ukuri rimwe na rimwe ubona sinzi ikibazo dufite mu ntekerezo zacu. Colonel Ruhinda mpera hamwe umu ex-fare, umugenosidere, araje urukumva ubabajwe nuko yapfuye, ariko wa mugani of course habariho abantu bayoboye n'impamvu nyinshi, urumva bararungikwa mu buryo bwa EAC, ariko nanone baba bitwaje yuko ari iki kintu cya Hutu power bari gushaka kuzamura, mu gihe abandi bahutu benshi bo bavuga bati ibi bintu by'amacakubiri twe turabirambiwe, ibi bintu by'amacakubiri twarabihaze, dukeneye kubana nk'abaturage ba Kongo, dukeneye kubana nk'abaturage ba Masisi na Rucuro, dukeneye kubana nk'abaturage ba Kivu, dukeneye kubana nk'abavandimwe nk'uko n'umuri twahoze. Ugasanga hari abahutu beza n'abatutsi beza bavuga bati no mureke tubane twese, ariko abarundi agakekembu kamara ari kumva ngo Colonel Ruhinda ngo bamwivuganye, nawe akajya gutabara avuga ati nanjye ndarwana mpaka nishyuriye uriya mu Colonel, tudahuje igihugu, tudahuje ubwene gihugu, batanaziranye.
icyakora nkuko nabyumvise ntago mbizi ntago nabiboneraga ihamya ariko ngo intera hamwe FDLR zafashije uyu mugabo uri ku butegetsi kubona ubutegetsi ibyo byo ntago mbizi ntago nabiboneraga ihamya sibyo kumva abantu bayivuga nta naho nabona byanditse nta cyegeranyo gikomeye wenda kigitangazamakuru gikomeye nabonye cyanditseho ariko ibyanze bikunze ntabwo ushobora gutwika inzu ngo uhishe umwotsi aya makuru yababaje yaba majoro n'abariyetena yageze i Burundi ababyeyi bacika umugongo ndi kwibaza impamvu none ikintu cyantangaje aba basirikare b'i Burundi bari ku mushaki ngo ikintu kiri no kubabaza kirusha ibindi cyane ngo nuko bari kwibaza ikibazo kiri hagati kibazo abasirikare ba Kongo bafitanye na Gisegeti ngo kuko bo ntabwo bari kujya barwana ngo bari kujya batererana ku mirwano bakirukankira bakabasiga kuri champ de bataille bakibaza akavuga ati ariko se aha basirikare bafitanye iki kibazo na perezida wabo atanga amabwiriza ntibayakurikiza bakibaza bakavuga bati none twe turakomeza turwane twenyine badute ngo noneho ikintu cyantangaje muri iki cyegeranyo ngo abasirikare bundi batangaje ko aba FARDC itanabakunda ngo ati ntibanadukunda yewe niyo turi kurwanira hamwe ubiya bigaragara ko batadukunda ni gitangaza hariya hari nk'umuzimu ubihishemo binagaragara yuko byanze bikunze bagomba gutsindwa bagatsindwa cyane bakongera bagatsindwa ku buryo birarangira abarundi batorotse bongere birukanke bambaye ibirenge inkweto zibacikireho bamwe inzara ibice birarangira bahindutse abajura muri karere kuko barabure epfo na ruguru babura uko bacika berekeza iyo batazi nibagerayo kubera ko bafite imbunda wenda bamwe bazicikanye nubwo inyinshi barazisiga aho ngaho ariko nibagera iyo bazajya barajya bica abaturage babambura ibyabo babona uko barya babona uko bambara inkweto kubera ko bari buze rwose kuburagizwa so bavandimwe rero buri murundi wese uraha bahamuza sinzi Jacques niba ari hano ariko buri murundi wese uraha akwiriye kwegerana n'umurundi mugenzi we bakamagana iriya leta yabo ikomeje kubamarira abahungu n'abakobwa kuko isasu riri hari ntabwo rwose bari burirokoke keretse gusa bafashe icyemezo gitandukanye n'icyo bafashe ubu ngubu reka nsome kano kantu gatoya izi ntwaza ngabo zibiri ziri muri zine zaraye zihitangwe n'intambara ikomeye cyane yabaye ejo hagati y'umuhari M23 nawo bahanganye barimo igisirikare cya Congo FARDC igisirikare cy'u Burundi be n'insoresore bitwa Wazalendo amakuru twaronse avuga ko izi ntwaza ngabo zibiri z'i Burundi zahaguye zifite ipeti rya liyetena ubwo baravuga abandi babiri bafite ipeti rya liyetena bakurikira Pascal na Onesphore ibitigiri by'abasirikare bose hamwe bahitangwe niyo ntambara ntibiramenyekana amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi avuga ko intambara yejo haheze ariyo ya mbere ihitanye abasirikare benshi yakomerekeyemo abasoda benshi hari amakuru avuga ko hoba hariho n'abandi basirikare bafashwe ariko ntaremezwa neza ntawamenya ibyo ntawamenya ariko mwibuke ko aya makuru ari gukomoka mu gisirikare cy'u Burundi ntago ari gukomoka mu basivili ari gukomoka mu gisirikare cy'u Burundi nibo bari gutanga ibitigiri nibo bari gutanga amakuru y'abarashwe nibo bari gutanga amakuru y'amazina na numero de matricule z'abasirikare baguye ku migwano umwe mu ntwaza ngabo twamenye ko yakomerekeye muri iyo ntambara ni Major André Ndayizeye yarajejwe ivy'intambara muri batayo ya 8 ya Tafoke ubwo nundi wakomeretse nyuma y'abari abamajoro bandi babiri Pascal na Onesphore uwo musirikare buri awasanga hamuza na muzi cyangwa yarasanzwe amumva uwo musirikare ngo bamwitaga ngo S3 amafoto yose y'abasirikare b'u Burundi bari muri iyo ntambara twashoboye kubona bari bambaye umwambaro w'igisirikare ca RDC mu byukuri mumva kan iyi ntambara yabaye ejo yaje ikurikira urupfu rwa Colonel Protégé ruvuga y'imikore bataziraga biruhinda intwaza ngabo yatwara ingabo zidasanzwe za FDLR iyo ndongozi FDLR yari yapfuye kuwa Mungu uheze mu buryo butangaje ivuye ku rugamba na M23 naho
ari umuroberi wa FDLR Colonel Ruhinda yafatwa nk'ingabo ikomeye cyane ku ruhande rw'abasoda ba RDC. Niyo mpamvu urupfu rwiwe rwatumye hategurwa igitero gikomeye kuri M23 ari cy'abasirikare b'u Burundi baraye baguyemo. Kino kintu cashavuje abasoda b'u Burundi ntibumva ingene urupfu rw'umukoloneli w'umuroberi ruhambaye kurusha impfu z'intwaza ngabo z'i Burundi. Abasoda b'u Burundi barapfa ukamengo hapfuye utuyabo, ariko hapfuye umuroberi. Abategetsi ba Kongo bakumva ko bategerezwa kwihora. Abasoda b'u Burundi baraye basubiriye guhemukirwa nkuko byari byageze itariki ya gatanu kwezi kwa 11 2023 nkuko byagenze, cyangwa se mu Kinyarwanda nkuko byagenze tariki 5 z'ukwezi kwa 11 2023 muri ya ntambara yahitana Majoro Ernest Gashira hamwe n'abandi basirikare benshi b'u Burundi. Nejo niko abasoda b'u Burundi bahemukiwe, babyita guhemukirwa. Bagiye gusekana na M23. Abasirikare ba Kongo basigara hejuru ku dusozi ngo bariko barabakingira. Abasoda ba Kongo nibo bafise amabombe n'ibindi bigwanisho vya muzinga bikomeye. Urugamba rugeranye ko abasoda ba Kongo batewe amabombe makeya baca barata baromoka bagenda batabwiye abasoda b'u Burundi. Abasoda b'u Burundi barazwi mu kanyarigabo kabo, babandanya intambara batagira ikibashigikiye inyuma. Mu nyuma baza kwisanga M23 yaba kijuje. Ntago bino byo mbizi pe iki uzenguruka okay uzenguruka igitangaza rero. Uko niko abasoda b'u Burundi baraye bahahoneye. Uretse guhemukirwa nabo basangiye urugamba, abasoda b'u Burundi bavuga ko badafise ibigwanisho bikwiriye muri urwo rugamba. Hano ntidushimye gushira ahabona amabanga bano basoda baduhaye, kuko hariho abandi benshi bashobora guca bicwa twanditse ayo mabanga. Hariho abasoda bari mu kibanza bamerewe nabi cyane. Imyidogo y'abasoda b'u Burundi irakomeye cyane. Abasoda b'u Burundi bari muri izo ntambara bariko baridogera ibintu bitanu bikuru. Abasoda bavuga ko badatahura ico bariko baragwanira muri Kongo mu gihe bene ico gihugu badashaka kugwana. Abasoda bavuga ko badatahura ico bapfa na M23. Nibyo ntacyo bapfa, barapfikise ni naivety gusa. Bagenda bakavuga bati nta kundi turagiye, ariko nyine abasirikare of course iyo babwiwe abasirikare baravuga ngo order siyo mambo sije manzi. Abasoda petit frère wagiye mu gikari ukareba hati kuhurira, ukareba iyi mitwe yamenaguritse, ukambwira ukuntu ko negitangaza neza mubanza munsobanurire. Eira imitwe y'abarundi ifite sumaku ikurura amasasa akayigwaho, cyangwa M23 ifite ukuntu ibona imitwe kurusha ibindi bintu. Nge ntabwo mbisobanukiwe, genda ufashe. Naza kubishyira hano hejuru kuko ndabizi Twitter iti mvana ku murongo burundu kandi ubwo yazongera kuba. Ariko murebe izo mbunda babatse mu kanya. Iyi ni intambara y'umunsi gusa. Mugende murebe izo mbunda nazi postinze hano hejuru. Reba izo mota, reba ayo makompora yose. Urazibona? Ejo twakoze nukuvuga ngo umuntu wese ushaka imbunda ndareba namutuma agende bari abasore bamuhe imwe kabisa, kuko zimaze kuba abana nyinshi.